Trubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla pule ka skul ba nehu hapo ka shatri ka North Eastern Hill University Students Union ne nehu su kilatur shaka office tray kam jong vice chancellor bandawa ban pen urlong ya ki mat jing dawa jongki ki balabun sngi ba kilade ban IT habayakren bad usamla coming star Carson Teo ko advisor ka nehu su ulapan pa ba ki samla ki mat yashibun ki jing e nadu kalet kawan ka jing bom biang ki bus nakabanta ki khenna Watla kila dat ban siu yaki baibas. Henry na marka jingdu na ki bas ken ha ban mat yaki jing e bat jing bombiang. Shushu na kabenta ki hostel bat ki jing dan kam ki hostel. Ban pen biang na du ki pan khana ka ki jaka ai jing sumar na kabenta ki khenna bat ki wei. Kumju ka jing pen biang yaki kot ki bat thamai hapo library kat kum ka syllabus. Namar ki khenna ki shem jing e lada du na ki kot puli. Bat kila dawa ru badai ban pen urlong kham kloy yakini ki jing dawa jongki. Akhirnya setiap sini lawan ra ya kenika coaching menta UPSC, SCC, tangna menta ki SC student. Dengi baru ki makin trash tom, ban ra ki student community bagar fair education tribes bingka limba ke Ministry of Tribal Affairs ya ka coaching. Mama hingin yoi baka samla play na gusto pa nemu shifting shine aki examination bakar bakar ka UPSC bak sakawiro namar ba ni mapuli ani gibon naga jagdalo dumi namba jagdalo dumi ro dumi no ki IAS officer ki IFS officer bak jelahi ba ko itu ten ka jinya ter aden ka jinya tanya ba vice chancellor mata ka wala simpor ba de ba kelam ba punyala banwanra dan pendak ya barat issues memang tepat yang api pensiun yang assurance kumbawa kelar naik ke assurance buat yang kita tuh ketik jimat dalam kamera mohon pendak nak apa kasan sini nanti baga jukular dulu kalau ke bedai dan ini apa nih kumba sanskom ni deh untuk menjual assurance abis itu di playground ni ka manan football long ka manan te di basketball room long show de kumno ngin expect kumno ngin quality bagi sama na ketika sekolah di lo ala panishim mata para beri coaches ro abangi nujar bagi pat university ni ki pemben ki coaches marbe tua ka university jung kan tau jung ni patte lagi coaches badan atlinta like liru dan vacancy de kumno ngin expect bagi tung sebagai coaches martangi baladon pa like liru kuno akhirnya bantu de kaya jung do wajungi kalau man tungi coaches pembiang marbani ni kam samla na sekolah ba ni ini apa ni shim mata lagi bertambah per jong dari India ban wan hari apa putih baru kuai de abadai baki facilities lagi di Parlan hitep bagi ni mem show akan jok hindai dilakukan kami di smart classroom de guna ini bagaimana smart classroom penting di facilities nambah student suruh kenteu sesuai poin ke tengkam ada coaching ada coaching kadang taskim nama takkan net exam mulai apa sekolah baru ini klaim semi kena kasim jam berputri kami kena skim nak exam lah pulih kami okoi net exam ini baru bakal dan lupa kasim kan ire pada sekolah baru ini bang mana ano net coaching nak exam lah pulih sekolah baru ini apa dia kata UPSC coaching dan ini examination bakar untuk Central India datangi Nujar bagi Delhi University JNU University mah itu sudah simpun kinam pas saya sakias ni nami hu lakata pos nam padan tang weiro balai mar ni nyo ya ka coaching apa sekolah ni hu library facilities ketum baju jitep kumba arpsolak kayo kumba upgradation of books ane ban update ikot kisla di kata dari tangga ayom sisnam di mutala ars laisnam iklempat update yang di ikot kisla di shay ki punjai ka psa update no ikot marangi ni me magajuk kapag sa hidon kam mga penyar ki jumut kan yo ikot matumay updated version abre bat all India Inter University Championship banyak keren Unisnam baladap kidan
sama play nak kena ke sekolah ba nihu balayo ya ka bedal ada kickboxing ni sam lu ada kickboxing ni abang ni pej kena balai ni duna medal sa sekolah ba nihu nomor ba kan nihu kam jipa ya kinong isim mata kidon nak ba lai ku ni kli kijing lekai ni pani activities events Right, kami huka pakai tak ar lai tini. Tinggi kuat lah kuno tempat shibun events. Namba kami hui dan pau habar kuai dari India. Dia berada pada medical facilities. Jadi kita artili ambulans. Kuai ambulans tersyong dari Profesor Jawab. Kita kam susu ambulans. Dan menen hi kadang kajing jahat atau apa hostel kentai. Ambulans ni kebetulan hapo ni hui. Kaba Simpor hatu arkenta ban poi. Nani hu apa hostel ni hu simpor arkenta. You don't come 24-hour active ambulance services. Then you don't come ro 24-hour health center. Warga health center tak kipli tak mensini. Then you don't come bahkan pli atau tan warban dan kemba atau tulis hostel selesai. Kemudian bahasa hostel ro dan hajar nut. Then you don't come health center pli atau kenta. Segawero mentah kipor bagi student sampai lecim dawai. Let's watch it up. Kunjudan dawai. Saya tengah slip paket naba. Di balik sew pada itu dawai medical. Abang nila sew, tidak penbiang yang nyiro abang di dawai. Berak student si, berak sama puli kiap sew di berkabai bos. Dari berak juga yang bos, marka bos ilah kim. But you don't come. Kendang hire no. Di proses membantu approve. Dengan duk pertama ni impat idak saja. Tengah mi iPod hero. Artiyo in hire no ikibos marka sama. Abang mereka hostel, kumpat pelayu snow menen. Gon lagi jingbian di las nulap. Hostel Juni, belum disemangut di sama play. Sekarang mau tu main bersa. Tangar tini kipan kena kilo. Kuno kelak ban alat dia baru sama play. Marwani baru sama play dia donkam. Orang ni lah donkam na ban warna nak maintenance mereka repair work, habis ki electrical appliances, habis ki plumbing work, habis berke om lu karang saw. Kalau menanyi kli UVC, ada tuan visit apa hostel sekali karang juga. Marka om kalau orang saw. Habis buat kaji proposal berpilih no. Susu iki hostels. Kadang kejing girls hostel mentah di kejing kamu koski di dawa berpestan no kejing kamu juga di ongoing construction di hostel betai. Bagi sudan kamu penangwan rak susu di proposal betai shibun di hostels nomor ba hidung shibun mo di sana pilihan sekolah ini. Abri kau buat wifi connectivity, kita pakai network yang depo sekolah ni hukum terbiantan. Bermitip sama pilih dan kam hai kan network connectivity. Nomor ba, dihaban lagi projek repair, dihaban lagi thesis repair. Kita wifi ru, kamu langgar. Di kejing kawajungi kalau bang tembiang no, di wifi. Aman lagi hostel, mana aman lagi kamar kelas. Tenang ba, hikum di sama pilih. Inang yaila, bang le kejing kam jungi. Yala jupa. Laju kerpat, bani laju dawaru, lakat tu kenepar, aduk mentah, ni kempat ulang, di laparu, isti baper, concern authority baper, laparu, kamu merenam suruh visi, ndrei, angkawe isu iklan patiau kidan shibun kimat, bani nakani student senior, dawa kimat. Vice Chancellor Amat kebagusan Alang Batung no vacancies like ada teaching ni non teaching staff mar kene kita shisha ya kisama beli ini dapat sekolah ni akan jumbang dan kinongkai jumbang dan non teaching staff ban yarap akan jintan kam juga ini Broadway abadai berkepos jong pro Vice Chancellor paling ni dawa namar ba man kapar ni juan berkedu yo Vice Chancellor judan don sisen lani arsen ka siteo par haba udon ro labun kam no sekimi jabatan marba teng isu don kam bertung no yo pro Vice Chancellor ladan long lele dawa ba yi do bro lajang mut nak jala ka jong hi nang ba ngin sut panikram
insuk banyatai insuk banyatir lam tak apa kamiat jom kene kan institute ibran kene kan jalan ini abre bat kasikan face jom school of technology kita lajar artu senam iklan i tang sidak ne tang si senjam bakan nihu kalasium indrai abang ni pe ka first face kapto nila ngasni suto nila ban kamna ban klina ane bat sedang no yaki jingdon kam ya no kasikan face kata ka betup ka civil engineering ka mechanical engineering ka chemical engineering ka mining engineering ka rural engineering bat kiwe de ni sudon kamna wat ladang isto ba amla ban sap tab na betam tahi indrai ki paperwork jadi ban sedang no kuno tahu senam abri kasikan face school of technology di abri berki bosses itep maka nihu hi baragwe adon la kembar sana jamut sama kule berki bos dan pak makan we tili kumno anla ban penbiang iki sama kule ba sa pamaki stels ndrai aki jakaba per amne hamamba shilong